none se boss ndamwakiriza iki ko nta kintu gihari ndatekereza bamwisenya naye ariko karugura ari ibiki wagiye kuryama none se najya kuryama nayo murenze mve mbere se nyine iyo papa adahari mama arayobora mama yaba adahari ukayobora waba udahari nkayobora none se kuki kubera ari weho uyoboye kuki wanyirukana ukariga umureti wenyine kandi uretse papa nawe uzamubona yewe Sama, fresh kabisa. Na ukonze kwenye kumwenda ndakunda kuva mu gumu cyose tera. Wumve ngo yarantumye niti yo ndavuganireka ngo nyereho. Se mwibwiye n'ibyambayeho. Ako naragaho mama. Man, urabona bari abantu batuye kuri wacu. Ejo bundi nagiye ngo ngiye kuvoma. Ko nawe ndakuzi neza bita kugasa. Wabyiboreye. Ubwo bangiye kwivumbira. Turangije kurya bati rero mwite umwana izina. Uwa mbere ati Zani, uwa kabiri ati Kanyana, uwa gatatu ati Mukobwa Jana. Babangezeho mbandakanuye. Ubwo rero ndaniyo nashyize imbere iby'amazina sinari nzi n'ibyari byo. Ako numvisha bavuga iby'inka ndavuga ni nani iby'inka sinaribura. Bamwisenyana yimwe. Mama wakibyumva abaratsimbukiye. Abantu bati sigaho utita umuntu. Ubwo nyene ku bw'amahirwe telefone nayo birahamagaye. Nsoka nyene nkogiye kwitaba. Ngende wamerezayo. Sinigeze nanagaruka. Narakubwiye ngo inda yawe. Sha, reka mubwire. Ase tukiraho ngaho. Waraniwe kuvuga mu Mukobwa Jana. Mukagara. Mukasi. Ako n'ubundi byo ntago byarengenze kuri njye. Yaba aringe ku mwana wanjye. Ari kuvunira mu mavi. Mama yebye nakate. Hajya ntago muri abanyarwanda. Nuko nyene bwo nyene byambayeho nagirana. Poroze n'ibyo bintu. Kristo Yesu ngabe. Zikore nibagiye ko bantu none mama narani. Ubuka manje ubukata kuvuna. Poroze rwanyu nako ntazi byako. Sasa. Sugiye he? Allo? Allo? Byiza. None se boss ndamwakiriza iki ko nta kintu gihari? Boss kawunga yashize, amakara nayo yashize. Kawunga
yego boss maze n'umuceri hasigaye gakeya bazanye na fagitire y'amazi nini y'ibihumbi 15 oya boss boss azanyica